أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. شكرا جزاك الله خيرا. Barakallah, masyaallah. Jangan yang dia udah datang jemaat ya. Betul ada di sama pelu kiri ini. Santai. Ayo sini bayo di ada kejuan atau kali kongkong an dogodo an pelu maru bone di bawah kongkong tawa yang berlearning bol jamaah nak orang yang bol direktur markazum leko Ustaz Abdullah Bari insyaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal iman, ahbabul Quran, uhayyikum bi tahiyyatin islamiyyatin mubarakatin athirah. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسلم بتدوبة باوي يدوبة تبارك وتعالى دون يماجي مقولي الدين تدا دوان نلا صلى الله عليه وسلم إكارا يوتيوب رباو مكبها ينجو أمنيتا أرى يدون هيورانغو الإسلام هيورانغو يمبي الجنة كالجنة Iden toro jalla wa ala yo hawten ka janna makko wono hawtiren e wono ko teddudo hares don feddi musibbe teddube godo welo gomi mari no hadan mi wawede yottinde ko mi faala yottinde ko nde wonno neddo on si o weltige ko hasi ko woday ko acci walla woday ko faldi haray wadi kon nido jarna werna karno ko be meden seni be do wano karno ko men Ustaz Muhammad Tayyib hafizahullah kambe gedal mabbe
karmo kojo talibajo mo andanda hoore ma en fof iɗen yiɓde ka réseaux sociaux golle makko ɗen kadi ko imamujo ka wontir ton haray ko suka toliɗo ɗo haray ɗen jarna ɓe weltanoɓe fota ɗen toro taɓalle ɗe ɓe waɗi ɗen ilaka ɓe iwri ton ha ɓe hewtiɗo yo allah waɗan ɓe montanede bankatu windane baraji haray yo allah dumminɓe hakkude meɗen ɗen toro geno on yo waɗuɓe yimɓe alqur'an ɓe qur'an on kadi tefanta kamɓe ɓengure maɓɓe e zurriyaji maɓɓe fof siɗon feƴƴi miɗo hikkintina jarmugol kadi ceernoɓe seeniɓe kadi tawdaɓe e meɗen wano ardiɓe ɓen ka rabitatu marakise khidmati alqur'ani alkarim wa ulumi wonɗo sénégal on ɗo ceerno men cheikh abdallah diallo kamɓe kadi ɓe seeniɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli sewi ɗon ɓeɗo hikkintina ɗon kadi karmo goɓe meɗen e ɓangorɓe iwri ka meɗen oustaz ibrahim khalil diallo ko kamɓe woni ko tolori ɗo iɗen andi kadi ko karmo koɓe wonɓe duɗade e feendo ɗo arabie saoudite hiɓe ka qismu master ara hiɗen donnaɓe kamɓe kadi sannaɓe e oɗo nokku tedduɗo ko wano noon mawɓe ɓeɗo fayɓe ɓe annan ɗon hoore mon ko ɓe woni ko tummidiri en ngal ɗo ñallal jonnutugol ɓe golle maɓɓe ɗen weltanoɓe jarnaɓe duwanoɓe haray mawɓe ɓeɗo ɓen haray ɓe fof maɓɓe hiɓe sanna e oɗo nokku woodi iwruɓe lagine woodi kadi iwruɓe ha Sierra Leone seeni tawteɓe oɗo welo welo hara hiɓe jarna hande ko ko heɓuɗen ɗo ko ɓayɓe muññike ɓe wakkilike ɓe tinnike si ndiɗo soñateri heeɓi heɓuɗen ko wawɗen fottude ɗo hande hara hiɗen janto inde maɓɓe e wono Mouhamadou Wuri Diallo baba en makko en no make alhaji Souleymane o saɗi maɓɓe ko tooli Mouhamad Julde Diallo baba en makko en no make oustaz ceerno Ahmad Diallo ko kamɓe on ko tooli ɗo ko paykum maɓɓe won ko jangi ɗo nane tonake paykum ko wol ɗo inde mo ko wawas ko waɗay ni eyi o jamil haray kala noddaɗo towna jumum ngol Mouhamadou Wuri Diallo aywa oɗo suka baba en makko en no make alhaji Souleymane Diallo haray oɗo suka ko aya min ayatillahi fil hibsi jeeya e mande nde Allah subhanahu wa ta'ala hokkata jeeyaɗo on tawata haray si a ndaari nder temedere gas ko goto heɓata kanko qur'anare nden hunjagol nde dartugol ɓurani duuɓi ɗiɗi ɗimmum ɗum sengo kala ko aɗodirte e sengo jande hunjagol ɗum hara himo yeeso haray cheikh abdallah en ɗo wawa e seedade kamɓe hiɓe jeeya e wonɓe jangguinde mum ka markas takwinil huffaz ɗo haray suka on no wakkili himo naɓɓiɗi e neeɗi ɗi fof majji e hiɗen weltano mawɓe makko ɓen fota nde wonno kala ko ɓiɗɗo on waɗi soñateri ndin haray kaka daƴƴere iwri si wi ɗon Mouhamad Julde Diallo baba en makko mon ko tooli ɗo ɓe make ceerno Ahmad Diallo si wi ɗon Abdoullahi Diallo ko soro makko en woni ko seeni ɗo baba en makko en kadi ko wakkilnoɓe fi diina danti dari addiɓe ɗo hay ko ɓaygo tosokoy kono allahu tabaraka taala nde wonno ko mayde nden waadi taggude so tagi gurdam ɗam o ƴettitiɓe yo allah hinnoɓe yaafoɓe waɗa janngande makko nden e tinnare makko nden ɗum kamandakeji maɓɓe haray sorra e makko ɓen no ɗo alhaji Mouhamadou Wuri Diallo ko saɗi maɓɓe ko tooli ko noon kadi e oustaz Aboubacar Diallo leɓe keren ɓen kadi ko anndaɓe ka saha da'wa kamɓe kadi ɓe tolori ɓaawo ɗo no gasa noon oustaz tawi bari am dalfi maɓɓe ko jaatigi maɓɓe fota si wi ɗon wiyen Mariama Diallo kankadi baba en makko e townu jungo ko alaji Boubacar ɓe tooliɓe ɗo ɓeɗo kadi no fanni mo anndaɓe
wonɓe yanganaaɓe kala wonɗo yanganaade diina ko heewi kon e nokkeeli ka fottete ka nde qur'anare aɗonirte e muɗum e ka diina kan tambitete haray hiɓe toon kamɓe kadi ko daraniɓe en fota e sengo oɗo daawa ko kamɓe woni baaben on ɗon jiwo Mariama Diallo si wi ɗon ceerno Alpha Oumar Diallo haray aywa oɗo kadi baaba en makko en no maake ceerno Mouhammad Samba Diallo ko ɓeeɗo woni ko ɓangori Sierra Leone kamɓe kadi ko sali maɓɓe ko tooni Fatimata Binta Diallo aray oɗo kadi o tooni junngo baabe makko en no maake Alhaji Ahmad Tidiane Diallo aray fi en anndu ko miñam Mouhammad Moustapha suka mo annduɗen on yewnoɗo on 2017 Malaisie concours on o woni premier aduna o aray ɓeeɗo no baabe en maɓɓe fayda en wawa yewde ɓiɓɓe maɓɓe fof hunjige Qur'an koto makko no ɗon ko rowani darti jaaja makko kadi ko ɗo hunji kanko kadi joofinande makko nden o joofini ko lebbi ɗiɗi tati nayi jeego hari o yehi o dartoyi koɓe Allah subhanahu wa ta'ala hokki muhiba e zaka e hakkille fota e utinnare ara yumma makko no ga Hajja Mariam ɓe kay ko sonnaɓe andaɓe e wakkilare fino ɓay ko neƴire no ɓi maɓɓe jangira aray hiɗen sannaɓe e kala seeniɓe inde maɓɓe kadi si wi ɗon ko Kachatu Diallo oɗo kadi kan kadi e yumma makko en ɓe seenike ɓe maake Nene Hadiyatu Diallo si wi ɗon Mouhamadou Younus Sow oɗo kono wattama bari mi faltumni Sow on aray inomo ɗo ko pay ko gandano hoore mo machallah kan kadi siɗen kontude wallinanteɓe ɓurɓe wakkilade madde hakkil kan kadi haray mo jeeya e maɓɓe baabe makko en ko tooli ɗo ɓe maake ceerno Ibrahima Sow machallah haray ɗen tolna ɓe ɗen weltanoɓe fota si wi ɗon Aboubacry Siddiq Diallo oɗo kadi aray ko baabe makko en no Guinée ɓe maake ceerno Rachid Diallo aray ɓe wawani senade kono si ɓe yii e boɗoji ɗin haray ko sali maɓɓe ko tooli si wi ɗon Aissatou Sonna Diallo kan kadi ko Alhaji Mouhamad Bobo ko ɓeetoɗori ɗo Mamadou Boyi Diallo ɓen ko miñiraɓe Alhaji Boubacar o andi kadi Alhaji Boubacar kamɓe miññiti ɓeɗo ɓeɗo miññiti Cheikh Ibrahim ɗo nam si wi ɗon Mariama Sadio Diallo aray oɗo kadi yo towni junngo baabe makko en ɓe maake Mouhamadou Diaw Diallo ko kamɓe woni tooli yeeso men ɗo kamɓe kadi ko sali maɓɓe ko tooli haray si wi ɗon Fatimata Zahra Ba oɗo baabe makko en kadi hiɗen geliɓe ko usasiɓe meɗen wakkilaniɓe moƴƴa ka daawa on ɓe maake Oustaz Souleymane Diallo hiɓe tolori ɓaawo to awa hiɓe jeeya wonɓe wallitade ka rabita e kadi hiɓe jannude ka gouvernement e nokkeli hewɗi hiɓe dari e muɗum haray hiɗen tolna ɓe sanna ɓe haray dendagal seeniɓe iwri ka woɗɗi e ka ɓadi parent d'élève ɓe adduɓe ɗo fayɓe mum e arɓe sabu adduɓe ɗo fayɓe mum e tawdede ngal ɗo ñallal haray o fof hiɗon sanna hiɗon tolna ko sadi mum ko tooli e oɗo nokku tedduɗo e oɗo nokku mo annanɗon hoore mum ko Maidatul Qur'an haray iɗen toro jalla wa ala kala ko janngaɗo e senande ko seeni ɗon ɗo yo Allah waɗa mum ɗum har ko jotti aljanna wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah haray on jarama fota ko weltanam kadi ɗo gonngudi haray ɗo welti ɗo ko no weltini moƴƴa ɗum toon yo Allah on waɗuɓe fayɓe tawete naftorteɓe e gurde maɓɓe on sunno yawti haray hiɗen hikka ɗon e toɓɓere wonde ko ɗulle koko yowodiri e janngugol yoga e ayaji alqur'an ɗen ɗon no ayaji haray ko wonde e janngude ko yoga e ɓeɗo fayɓe weewitaɓe ɗo joni tawaɓe ko hunjiɓe alqur'an eɗen fuɗɗora e maɓɓe Allah Abdoullahi Diallo are mo wawi wattade jangana en yoga e ayaji alqur'an ko hikkata ɗon ko Mariam Sadio Diallo are mo wawi waɗade inchallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو سليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Masya Allah. Ada pun ini kumar bakor mari masaju. Abu Bakar Siddiq ya Allah, soalnya orang berkata. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم
قوم لا يفقهون. Syukran, jazakallahu khairan. Masya Allah. Abu Bakar Siddiq berikan wafat malah tidak jalan. Ya Pak. Nah, Abu Bakar Siddiq malah tidak jalan wajah berada. Baik kumpulnya Al-Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim wakhfid janahaka lil-mu'minin wa qul inni ana an-nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasim alladhina ja'alul qur'ana 'idhin farabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, Muhammad tidak jalan ya bro. Yo, aku baik nomor Muhammad Yunus Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Syukran, jazakallahu khairan, tabaraka fiik. Baik, Muhammad Nur suara akhir. Ini kalau ayat sama jari. Masya Allah. Muhammad Yunus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما
يشاء إن الله على كل شيء قدير. Syukran, jazakallahu khairan. Hari ini kata Allah ayat 1 sampai 3.
ñoo xamante ne dañuy jàppale xale yi ñu jàngee di nafar alquran comme mu waree kon ñu ko santaane itam ndax alquran du tari kese waaye jàng ko njàngin bu sell te loolu bés na tey na lool ci njànginu xale yi di ñaan Yàlla tabaraka wa taala mu yokk leen mu kattanal leen ci loolu ginnaaw loolu dañuy jox suñu kàddu gi suñu mbokk ak suñu ustaas bu tedd boo xamante ne mu tudd ustaas bu ma bañ yu baax mu defal ñu lenn ci ay kàddu yoo xamante ne day làmboo ci àq yoo xamante ne dox diggante parents d'élèves bi ak ki koy jàngalal xale yi nan la ñu war a taxawee ci àq yooyu xam naa loolu lay faram-fàccee incha allah waaye ci kàllaamay bëri xam naa ci bare ñu jukki foofu lenn ci ay kàddu yoo xam ne génne na ko ci kàddu yi ñu daal di koy baaxee tamit ci ñi nga xamante ne ñu laaj ko kàllaama wala ko loolu moo nekkoon tomb bi incha allah ustaas bi dana ko moom wala yow tamit incha allah Jamil jamani hai jono keral di makam udah nih jono insyaallah itu deh komplit saya jangan pada masuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Barakallahu fiik ila tayyiban hadiya yang pada yang dalam dengan segala ilmu usaha yang berada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ala sahbatihi al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin la maradda lahu min Allah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul kiram,
الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء أيها المشايخ الأئمة الحفاظ الطلبة الحضور الكريم حييكم جميعا بتحية أخ مسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aray musidɓe fulɓe tedduɓe neniraɓe an baabiraɓe an karmokoɓe an kohoɓe tedduɓe taalibaɓe kohoɓe tedduɓe yimɓe alqur'an aray miɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala e heerorɗo yettore nden mo tawata sabu yettugol ɗum ɗo riiwa lette ɗen e dow yettuɗo dendagal lette e qur'ana sifani en ɗen fof e hadisaji nelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko marana heeferaɓe ma yettuɓe ñandedal ngal tawi neɗɗanke o yetti Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗen lette ɗon riwama e makko haray o lettaki sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala daali ko ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum. Subhanahu wa ta'ala daali ko honɗum Allah dañi haaju e lettugol on si tawi on yetti on gonɗini so jaɓi Allah ko goto o wooda o yetti nemaji makko ɗin o dullanaɗi ɗi haray Allah subhanahu wa ta'ala itti e moɗon kala ko wiyete letta ko ɗum waɗi ene yettamo e dow ɗiɗo nemaji mawɗi eɗen juula e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ɓurnanaɗo moƴƴereji ɗin ɗi fof moƴƴi mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ñintinirgal mawgal e dendanagal moƴƴereji ɗin ɗi fof majji mo Allah subhanahu wa ta'ala yottini timmini moƴƴereji makko ɗin e nemaji makko ɗin e mum o yo timma ni'matahu alayka fi yo timmin nema makko e dow maɗa Muhammad ɓe juula e o koho tedduɗo qirritanaɗo teddugal mum e polgal muɗum hay ayɓe makko ɓen hay heeferaɓe ɓen no seedidanimo koho yagal makko ngal e teddugol makko ngol e dow ɓandinke on fof muɗum sabanjo goɗɗo France no wiye Lamartine o wi si la grandeur d'un homme se mesure par ce qu'il a pu faire pour l'humanité en peu de temps, oui, je me demanderai qui sera comparable au prophète des Arabes. Oui, si tawi hara ko wiyete kaari ko goho kaari ko mokoba kaari ko tedduɗo ɓuri kaari ala ɗum ko wawete andirede ko sabu ko nafi tagore nden kon e tan seeɗa joni o wi mbiɗo humpa ko hombo wawete eɓɓidirede e annabajo araben ɓe e nder duuɓi nogaydete o change aduna o o weƴƴiti goɗɗum ko ɗanotako ko foolatake ko wawatake ko mulata ha ñande dargal ngal dari juste dans 23 ans seulement goɗɗo francijo kadi no wiya André Malraux o wi le 20e siècle c'est le siècle de l'islam. Oui, c'est que le prophète des Arabes a institué dans la grande Arabie s'étendra dans le monde entier jusqu'au cœur de l'Europe. Oui, aucune force ne pourra l'arrêter. André Malraux. Oui, 20e siècle, on peut dire que siècle de l'islam. Oui, ko annabajo arabu ɓen kon sinji kon kam maɓɓe ka leyɗe arab o wi ɗum yaaja hewta adnal naw ɗum aray ha ka ɓernde arabu ɗon o wiya hunde wata dardude ɗum André Malraux ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe tagaɗo heɓali neema gurdal aduna ɗo mawnuɗo ɓuuri ko wiyete ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta goɗɗo heɓu ɗum o maapo kadi fi goɗɗum ngo o ta goɗɗo heɓu
la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɓerde makko bona o suno o ana o maako o wembo haray nema timmirimo ɗum waɗi ɗen juula e o koho tedduɗo le célèbre écrivain américain Michael Hart o windi deftere nde wiye les immortels o wi wiyete alkhalidun luttoɓe o wi e adama yankoɓe heeɓike kohoɓe tedduɓe o wi kono no woodi temedere e adama yankoɓe ɓen ɗon ɓe mayata fi maɓɓe luttay ha ñande daragada Michael Hart e nder ɓen temedere ɓe numéro 1 mo adi wadde on ko Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabajo maɓɓe kamɓe chrétien ɓe ɓen ko ka 11 12e position mo o windi ɗum Amérique yiƴƴi timbiɓe enni o liɓi fi maɓɓe o hersiniɓe konno o ɓantiri fi annabajo ayi gaño maɓɓe o o bugoyi annabajo maɓɓe on ha yesso to tawi noon hiɓe andiri mo windugol gonga windata fenade ko gando hoolaɗo hooloraɗo e nder Amérique ɓay sonki ha ɓayni a wadde nelan ko mo ɓuuri mum addanelan awa ko mo ɓuuri mum tawi no woodi ɓurɗo mo addanelan waɗi joni noon so tawi fi on no haalede ko jonnimo valeur ko waɗi rasul ko nde Qur'an ani aɗo mayre aɗo nde tippade e makko hare o wonaani ko woni ko kadalika arsalna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala l-iman hay anda deftere wiyande nde anda gonɗinal wiya ko ɓay nde ɗo ari e ma si wonɗa ko wonɗa aɗo nde arde e makko haɗo heɓaali statut mo heɓi on ko wasi Qur'ana wi min tippini e maɗa deftere nden ha kasi min andinma ko a andano Qur'ana wi wa kana fadlullahi alayka azima ɓural Allah ngal e dow maɗa no mawni sabu komin tippini nde e maako tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abidihi liyakuna lilalamina nadira moƴƴereji defodira ni mawnugol alqur'ana on e teddugol fi alqur'ana on ko heewi kon nde Allah subhanahu wa ta'ala no woola fi mayre o hikkay e mayre bi mana konngudi adotoɗi ɗin taw ko konngudi moƴƴere e teddungal taw arata so fi qur'ana hay sifaji makko ɗin ko sifaji makko ɓurɗi mawde ɗin ka yurmede arata taw sinde qur'ana arrahman allama alquran daadi kanko yaajuɗo yurmede siforiɗo yurmede mawnude kon ɗum seeditini ko arrahman allama alquran o haddine o tippini qur'an ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe kala ko annduɗon kon fof no wiye teddungal e noneji munɗin ɗi fof majji par ce que ko ɓuri tampinde ɗo yimɓe bus wasi ɓe werditi e janngugol qur'an ma ɗaɓugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ka qur'ana janngete ɓe dépensa ko sikkugol maɓɓe wonnama jannguɗo qur'ana heɓata dolokke labaɗo doginta otowa ya ƴawata e avion ɗum wona goonga ko dennanangal ko wiyete teddungal kon fof e moƴƴereji ɗin ɗi fof majji hino hummodiri e nde deftere Allah nde wonɗo yiide daali kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ko deftere nde min tippini e maɗa waɗa nde barki nde hinde waɗa barki hinde hummodiri e moƴƴereji ɗi wata ko sifaade dennanangal hay mo daari sanga kande ari changement mo nde waɗani adna on changement mo nde waɗani adna on dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire de cet univers c'est que le Coran a suscité
lors de ses premières révélations est énorme et significatif. Ko ɗon taw ko nde geri kon taw kade tawno aduna on ɗon taw e no nde tawri aduna on non taw ɓayde ari changement waɗɗo on no holli fi mayre no mawni nde deftere nde on ɗo yiide fiide na sama kala woni fi may dennanagal ko wiyete ɓitta e tooñe e maapa e ande e lette e tampere hari ɗum no huuɓiti ɓandinke kala ko wonno e hoore leydi ndin kon fof hari no ɓiddi no sondi no maapude e hoore mum sinde ari hay ko wiyete ko jinna fof no mari kalu yagal no ƴoƴi gite no andi no wuurira hay jinna e hoore mum hari programme mum fof boni jinna maapude e hoore mum par ce que jinna wiwno nde sattede nde tampere arde ɗo ko gotel e piiji ɗiɗi imma hara deyɗo nde ɗo tagore faalama mulude fiinde tagore lanna fimayre nde wotere ma hara mo faala addude goɗɗum ko chandrata waddu on jama o wona e jam haqqeji ɗi jonnite aduna o wela ɓurtu heɓo wa anna la nadiri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada affaire on ka fewti ɗo e dañƴini tum no gasatana e probléme molanaɗo hino sutani aduna ma hara moƴƴere molnade hino arde tawi ko moƴƴere nde woni arde qur'ana on ari yani yimɓe men ne tippi e dow mum ɓen taw hari position maɓɓe o si neɓituno ɗum seeɗani ɓe mulayno ɓe lannayno nde wotere sabu hari ɓe ayri ɓe jasi gaydi molanaji ceerno e téléphone on wiwɗe hari Quraysiyankoɓe ɓe jasi gayka ɓe huɓɓi leɗɗe ɓe dasidiri ha ka toni gayka lutti yo ɓe uninirda ɗon ɓe mula ɓe lanna nde wotere si nde ari dali watkuru nicmatallahi alaykum in kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min annari fa anqadhakum minha ko changement noon mo qur'anade nde waɗi dans la grande arabie ko ɗum ɗon impressionni portoɓe e sabanɓe aduna allah fof ɓe sabbanoke ɓe wona e société organisée ɗo yurmodirɓe finuɓe fewjoɓe e dow aduna o ɓe sabbanoki rasul sa sallam ari sabu tippagol mayre nde moƴƴini hakkude maɓɓe ɓe woni kohoɓe ɓe woni tedduɓe ko yaata duuɓi wulure ɓe jooɗi e nder Europe ɓe fewjude ɓe nangi Europe fof muɗum ɓe fewji e hoore muɗum ɓe laami aduna on ɓe tabintini noon ɗa ɗiɗo gayi ko nde qur'ana addi ɗo yimɓe ɓe ko ɗum si ayɓe ɓen no andi ko nde wondi e mum kon ko ɗum waɗi si ɓe haɓɓiti nde janngatake nde andatake ñande julɓe ɓen andi ko woni e mayre kon ɓe wutiri ɓaawo mayre o mangu e teddungal ngal ɓe jogino ngal fuutingal ɓe ngal artay ɓe hendoto mangu maɓɓe ngun e teddungal maɓɓe ngal ko nde ɗo Allah hokki rasul sallah sallam wimo dendanagal ko ɗaɓɓirte adna kon fof e ko ɗaɓɓirte lahara kon fof min jonnima ala ko sunanoɗa hande kadi walaqad ataynaka sab'an min almathani walqur'an alazim la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bi azwajan minhum wala tahzan alayhi on andi si goɗɗo teddi ha hewti nokku goo heɓi martaba heɓi daraja haray ko hunde watta e hulana ko wata o be o mawninkinno Allah dali wahfid janahaka lil mu'minin ko wan noon a ƴawi qur'ana ƴawnay haray e fiinde hino mawni no teddi ɓeɗo sukaɓe ɓe mawɓe mum jiiɗani nde e wakkili addi ɓe ɗi nokkeli finance ɓe weltano Alaji Bakar ɗo moƴƴa ko waɗi noon kala ka fi qur'ana wolete fi muɗum haray ko ɓe présent ɓe wawi nelde ɓe immina kono kamɓe ɗiɗi ɓe sento hara kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hiɓe waɗi e muɗum ta kadi hiɓe tambiti kadi karmukojo on kaduɗal ton ko ɗum ɗo woni ko yangante ko ɗum ɗo woni moƴƴere mum ala ka hatti inna alladina yatluna kitaballah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan
yarjuna tijaratan lan tabur janguɓe nahawoɓe no andi on kalima lan ɗon ko honɗum ɗum firi c'est-à-dire hiɓe jorti joddi ɓural e teddugal e mangu ka tawata ala ka hatti lannata lan tabur e tawde dennanagal kala mo sabbi ɗon fi lakara wondema naato e aljanna koye nder catégorie suɓaɓe ɓen e qur'ana ɓen kala mo tawa kay programme qur'ana ko tongi mum haɓɓede naade yiite ko daroyo dargal ɓe allahu lan ɗon suɓiɓen dandi koye nder suɓaɓe e qur'ana ɓen qur'ana wi thumma awrasna alkitaba alladina stafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi iznillah so jokkiti ayeje ɗen ko yehoy toon ko jannato adinin yadkhulunaha ka hooti men ronini deftere nden ɓen min suɓi ɓen e jiyaɓe amen ko seedi tante kadi c'est à dire ɓe allah suɓi ɓen e jiyaɓe mum ɓen dandugol ɓe yiite naata ɓe aljanna ko okkaɓe qur'ana ɓe sa heɓali geɓal e qur'an a heɓali geɓal e ko wiyete aljanna ko yiite ngen haray ko an jeygi ko ɗum ɗon woni ko qur'ana on tabintinni kala kadi ko nanɗon goɗɗo jangi waɗi université waɗi oxford waɗi harvard waɗi sorbonne bordo barda si on tigi janngari qur'an allah signani mo diplôme makko on haray o kontaka janngoɗo par ce que allah subahana taala ko waɗi kala ɓe tawa kay programme qur'ana ɓen fof ko signe ɓe koɓe majjuɓe allah daali summa jaalnaka ala shari'atin min al amri fattabi'iha wala tattabi ahwa alladina la ya'lamuna donc ɓe o seeditiɓe allah seeditani wondema ɓeɗo ko gandiɗuɓe o signi diplôme maɓɓe on ko geɓiɓe e qur'ana ɓe fadali bal huwa ayatun bayinatum fi suduri alladina utul ilm sine woni ka ɓerde ma haray a woni utul ilm on diplôme ɗon ko allah signimo wona sorbonne wona université Cheikh Anta Diop donc ko gaƴi wona formede yo vision kalmo ko ɓen e yimɓe qur'ana ɓen yew ka muuti annasi ko haalaji goɗi mi nanta no woole ko change gol oɗo adna jogomo géram par ce que ko ɗum goye addi en allah subahana taala ko addirani julɓe men ko fiyoɓe jogo adna ɓe fewjam ɗe mofte nelaɗo ko ɓeɗo jogotono oɗo adna fewja e maɓɓe allah daali kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar kombo haɗata kombo yamirta na lanɗo ko lanɗo joni noon ko ɓe faala programme men fof koye haɗuga juulirde ɗumanno hara ko tuma goɗɗo maayi woɓe nodda en juule ɓuure e on duwoɗe hana noon ko enen duwano wonde dow to ka wonete to donc mi ala ƴetde tan on buy mi andano programme o woni chargé wata évolude on domaine ɗon mum woni yaade e mum haray komi faala wiwde hiɗe weltano oustad Abdoulaye Bari ko kala mo yiwɗo wallahi janni qur'ana ha heeɓi yimɓe tato hunjiɓe o yi neɗɗo muññiɗo o yi neɗɗo waɗɗiɗoɗo saabu allah par ce que goo na gollal wel ngal fi ɗimmun ɗum ko heewi ko yimɓe ɓen no raɓɓindinni e ceernojo nodditiriɗo jannowo qur'an ko wakkilare maɓɓe mulanade andugol maɓɓe joddi mawnude ko woni e mum kon e muñal maɓɓe tiiɗugal watta si ɓe wawa ɓeɗo fof timma e junngo maɓɓe ɓeɗo fof timmina qur'ana e junngo maɓɓe e woɓɓe goo kadi ɓe anduɗen kadi kono haray relation moƴƴo no hani wonde hakkude kamɓe wonaɓe jannanede ɓen e kamɓe wonɓe jannude ɓen ko wanno si ɓe majjodiri ko ɓuri si tawi kala koɓe janni fa ɓen ɓe hunjini ɓe si fay ɓe hewtoyi hiɓe ka Facebook hiɓe ka YouTube hiɓe ka TikTok haray koɓe jangi kon wata tabitude mustahil ma hara ɓe rewtotako toon ma haray ɓe waɗa e programme ji goɗi yaada e programme ji alqur'an programme o marsata ko ɓuri mawnude ɗum ɗon fof ko yiɗugol o wonɗoma tafande ɓiɗɗo ma o wonɗo tafude ɓiɗɗo maɗa o waɗa qur'anare nden ka hoore makko fiyo wonu koho fiyo wonu tedduɗo deftere ɓurde mawde ɓurde teddude e defte ɗe allah tippini ɗen fof nde tawata miɗo yii tagguɗo on no wondiri wondore e qur'an
bel ko mi navigi e qur'ana kon fof mi yaali wondore mawnude ha hewti nde wondore tawi ko fi qur'an par ce que ko nden ɗo woni wondore Allah wondiri ha gasi sifi wondore nden kadi fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu la qasamun law ta'lamuna azim innahu la qur'anun karim fala uqsimu bi mawaqi'in nujum mi wondiri e lelorɗe koode ɗe ɗum hino ƴetti kala ko wiyete géographie astronomie on fof kala ko wiyete systéme solaire al majmu'atu shamsiya o mouvement o espace mo on ɗo yiide kon fof hino naati fala uqsimu bi mawaqi'in nujum Allah daali wa innahu mi wondiri e lelorɗe koode ɗe Allah daali wa innahu no nde wondore nde mi wondiri ɗo la mi wondiri zati an kadi qasamun ko wondore law ta'lamuna hara hiɗo ganduno azimun nde wondore no mawni tawi ko ɗum o wondiri ko wigol innahu la qur'anun karim nde alqur'anare nde ko alqur'anare teddude wonɗo wadde nde ka hoore ɓiɗɗo ma yiɗu o teddin o moƴƴo e o wata hay goto e meɗen ɓe woni en formande ɓiɓɓe men ɓe wonɓe en formande ɓiɓɓe men ɓe kala ko halduɗen ko yen jonnuɓe ta goɗɗo waɗu ko haqqille mum wondema yoɓiɓe haray programme ma fof boni wi a ɗaɓɓi duwa wona yoɓani wallahi a wata yoɓude harfere qur'an ko harfere koye minni na aya hayso ko 1 million de dollars jonnata ceernojo on lewru kala lewru a yoɓali harfere qur'an sakko yoɓa aya nafere jusu nafere qur'an anduɓe fiideɓe ceernojo goto ko kamɓe woni référence fi ko wiyete qur'ana kon e nder Afrique de l'Ouest fof fayde e nder Afrique fof hitande kala ɓe mari koɓe yaha e nder lebbi koɓe jannata Saudi ɓe janno e arabuɓe yumma maɓɓe ɓayno anduno ko honɗum woni qur'ana ko nde teddi ko nde mawni ko jusu kala mo ɓe timminno ka karmo ko maɓɓe yumma maɓɓe waɗay nagge yumma maɓɓe waɗay nagge jusu kala ha ɓe timmini kolte nayi capantati jusu kala ko nagge jusu kala ko nagge ha ɓe timmini suɗay si ɓay ari pays kaɓe wonɗon loosama ko hôtel o landi fi maɓɓe o wi jon noon ko onon anndi so tawi on adday ɓe simi yahay kono mi wata wonde ɗo mi yaali ceerno o jon noon ko ɗo jonnata haray inchallah haray ko 800 000 ɓe usasiɓe feeti 800 000 fi qur'ana ɓe feeti andi ɓe feetino fi jawdi ɓe halda ha ɓe fottira karan hettagol ɗin ko tana ko albalaw si pay kon ɗumannaki neeɓi toon seeɗa ɗumannaki hey ɓe ko mere ɓe sikka ɗi mbuuɗi men goccayɗi woni yo karabo foɓe wonɓe jernande ɓe yoɓe mawnu ka fondoji men wata e yondinor tun ko halduɗen kon wonde si ndungu ngun jooɗike satti maaro satti nebban satti yo goɗɗo ñentoyo jonna goɗɗum hara tawdaka e ko haaldako ni karmo fof ɓen dankorte ɓe kippe ɓe waɗane marakisuji ta nayoɓe lu ta feccere ko jonnete kon fof ko suudu jon suudu jeeyi ɓe luttiri on ɗum e ko fay ɓe ñamata ko dépensane nde deftere Allah yiɗen ceernoɓe men ɓe moƴƴoɗen e maɓɓe ñande gon participe e concours international alqouran ɓe mi tawda e mum ɓe fota ko imamuɓe ka leyɗe maɓɓe ɓe landolan ko jelu mi ƴettata ka leydi am salaire mi landoɓe ko jelu si ɓe wooli mi tawa hay ministre jo ka leydi an ƴettata ɗin ɗon min mi waɗa alhaali mi ɗumanno enen ka torno yoɓede moƴƴa a mi susta wolde koni kon tigi mi hersi si mi wooli goɗɗum ngo mi feni ɓe inninan kamɓe toon ko haawi e goɗɗo hum jike qur'ana o jonnama juulerde haɗa nan ni ko koho ko lan jelo karmo koɓe men udditi duɗe ɗen fermi ɓe sakkitori dogugol hara yimɓe men no mari milliard ji ka banque ji mum ɓe sikka ko ɗum woni yiɗgol deftere Allah nden ko wattangol hakkille ɗin piiji ko ɗin relation ji dowa wonde hakkude karmokojo on e wonaɓe jannanede men ko yiɗugol ɓe kurkanoɓe yanganoɓe netanoɓe ha gasa moƴƴo e maɓɓe bir ko wawi ko kipa kadi bir ko ɓe jonni pay kon ko hara bonniraka ka suudu internet e mouvement baade haray ko ɗiɗo konnguɗi
wawɗen ɓeydodirde e téléma ɗen bange ɗon no hara en félicité Oustaz Abdoulaye Bari moƴƴa e staff maɓɓe on fof par ce que eɗen anndi kadi goɗɗo gaydi warena kanko no woodi ɓe woni wallidirde e musidɓe men kohoɓe tedduɓe kadi annduɓe fii maɓɓe moƴƴori e maɓɓe sabu bimana nde ɗo deftere Allah ko ɓe woni furkanade ko ɓe woni yanganade kon ɓen ɗon ɓe fof maɓɓe ɓe jarama ɓeɗo fayɓe timminɓe oɗo alquran dare fay koye to sokoy ko tawata qur'anade nden fof hino ka nder sala maɓɓe mawɓe maɓɓe ɓe weltanama par ce que ko wakkilade molnade hewtiniɓe ɗo donc koko hanuɗen kurkanade yangano ko en fof ko enen fof woni parent d'élève oɗo nami hunjirimo dey karamokoɓe makko hunjiɓe mo ɓe giɓe toon ko ɗum ɓay ɓe haalinani ɓenni pay kon ɗo mari hakkille woni aya hunjankol makko qur'ana ɓe nder duuɓi ɗiɗo hunjirke ɗum ko wakkilare molnade oɗo ɓaynaymo kaw sa salman ɓe wondi hitande sa salman noddi lawi sa tawi fay ko men ko hunjike qur'ana min noto wata on hitande wotere hunjike qur'ana wata on ɓe programme hawrude suuma e programme julnidugol e makko tarawi hara ɓe fontaɓe fof ɓenna a gasi so hoolaki awa seene nokkel kaari hande min e ɓiɗɗo mon on min julnayno mi calcula mi huuɗa yawgol ɓen ɗon noddoyam min Oustaz ko pay ko mon fof mi Oustaz Salmana julni ɗo machallah ɓe programme ɗum ha ɓe ɗon tawi haqqillande jaɓaɗe tedduɓe ɓen Oustaz Salmana ɓen kala wonɗo karamo ko ɓiɗɗo maɗa hara woni karamo ko ma hay so tawi noon ko a hombude hara waɗanay bayana adna Allah o fof hunjinɗo ɓiɗɗo ma on alqur'ana ko ceerno joɓano omo liiƴantoɗa teddina netonoɗa moƴƴoɗa e mum par ce que fii nde e no teddi fii nde teddinde haray ko ɗum woni ko torodirɗen musidɓe julɓe tedduɓe o yafotom jetti tan o moƴƴa e weltanike dennanagal hettiɓe seeniɓen fof saabu mawningol teddingol nde ɗo deftere Allah e teddingol o ceerno men ɓeɗo ko yimɓe wonɓe kurkanade ɓeɗo Oustaz Abdoulaye ɓeɗo o rabita no suude rôle important e télématin ko deftere Allah nen kam men Sénégal ɗo ɗe par ce que si jande nden sellali ta ko mofo mako haray programme o mar sali tigui tigui par ce que Allahu lan ɗon o yamirno nena ɗon yo janguirne no nde janguirte noon tigui par ce que ko étape ji ko escalier ji cycle arano la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi cycle de mo inna alayna jam'ahu wa qur'an cycle tam mo fa ida qara'nahu fattabi qur'an cycle top ka hatti ɗon tumma inna alayna bayan ɗa fof ko ange karama ko ma e woni gerdude mais ko sakkiti ko haray ɗum noon ko Allah ƴettata ko lutti ko tumma inna alayna bayan ɗum ɗon noon ko yankinaniɗa karama ko ma e ko netiɗa e maɓɓe ɗaɓɓuɗa barki e junngo maɓɓe kon ha gasa e nefinare ma e kulol ma Allah ngol ko ɗum noon Allah jonna e ma ko lutti ko yimɓe jiiɓo ko honno woni gonɗo ɓe jangi ko honno hara ko summa inna alayna bayan o faami tawa yimɓe buy nder toon tawa hay niveau taw fa ida qara'nahu fattabi qur'an ay fattabi qur'ana Jibril nayo Jibrilu wi wala dallin wala lalina anna qur'ana Jibril janguɗa ɗo dalika jazaa'u zalimin dalika jazaa'u zalimina na qur'ana Jibril janguɗa ɗo joni noon si tawi ɗin piiji ɗon Marseille ko masifa ɓe expert ɓe yangoduɓe mum heeɓi ijasaji muɗum karmo koɓe go ari seeditani ɗum ko ma ɓiɗɗo ma on wona e sokeje ɓe si wala dalina ɗaɓɓa ɗon tigui tigui heeɓo sina ɗum haray ko monomanare wona haray e weltanike jama on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hay jangi sabu moƴƴo mo jagona seeɗa e ɗiɗo konngoli yoore ɗi konngoli ɗoyaɗi ko nokku majji woni koɗe ɗum fewtiten en joni Allah hakkille fof enen si ɗum ɗo yawti haray hiɗen jona ko gongol kanam ko kadi meɗen hoɓɓe meɗen ɓe Oustaz Ibrahima Khalil Diallo wani kamɓe kadi seere ko ɗum ko jarnugo Oustaz en ɗon nder hoɗe maɓɓe ɗum tan sera inchallah hay sen feƴƴi e maɓɓe
jogi jiɓe vraiment naside paykoɓe mbawi heblade ɓe ɓatto mene si tawi ɓe woɗɗiti so ɓe ɗo gayni haade ko kamɓe woni waɗgol kamerede ansuda maɓɓe o hay ɓe wawi waddagol jogi jiɓe naside paykoɓe ɗo heɓre moƴƴe si ɗen ɓe yewti Cheikh Ibrahima ɓaymo kadi équipe muɗum o jogi jiɓe ɓen ka humjiɗa Qur'an ɓe falawangol ɗo langue seeɗa ko yowtiri e ko usan tawi wonno e banggue ngol on ɗo fika jande hay nde haani jangguede no hana jangguede noon ɓe wirtenen min seeɗa hay fof heblo tan no octobre faami o inchallah Cheikh Ibrahima hay kongol fiɗe mon bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi hadana lil islam وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم بجول بجد بدين الإسلام بيد الله سبحانه وتعالى في أمور إنكار دين الإسلام لنكرهم ويوتبن تنين كإنكار دينه حاول يتزين دون مكة. هذا يسلو يوتي إذن seedo ala reweteno gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni jippinɗo nde ɗo alqur'anare o andini nde kadi o tagi en enen ɓeeɗo yimɓe o wawi en ɓanginande kaɗo diina makko e kala konko tawata hiɗen hato jinni haray ɗen seedo kadi wonde o oɗo jiyaɗo makko wiyeteɗo Muhammad ko nelaɗo makko ko suɓaɗo makko oɗo o laatinoke tawi jikku makko on fof ko alqur'anul karim ko yamiri ko Allah subhanahu wa ta'ala manto e dow ɓeeɗo e dow sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala wonte babaw maɓɓe no moƴƴiwti babaw maɓɓe no moƴƴiri ha ngal ɗo dangal daro haala si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala e dow nema ɗe ɗo ɗuɗe alqur'anul karim tawde noon si ɗe ɗo ɗuɗe ɗe wasama haray oɗo alqur'anul karim o wasama nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki inna allaha la yaqbidu hada li ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal innama yaqbidu li ilma biqabdi al-alim hatta idha lam yabqa alimun اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نلانو ماكي ألا جترتا نغالو غندال الإسلام ينقوال نو عند القرآن وني هو غندال الإسلام كان بماكي ألا جترتا نغالو بورو غول نغال ندر برد كارمكو بي يالتنا نغال توم نغال مولا بل ko honno Allah jattirta ngal do gandal wargol karmo ko be si woni karmo ko be feƴƴini tawi janga ka jungo mabbe hande kadi hare gandal ngal yehi si woni non heddaki karmo gojo ko ma yimbe ben heba horebe mabbe be wona yimbe majjube hande kadi si be landama ka dinal islam aslan kambe ko majjube be majjina kadi yimbe ben idan tippude dum do heddagol le do dude ko nema jano hakkundeji men enen julɓe ɓe yo Allah ɓoynu ɗum ɗo aɗa si ɗum ɗon feƴƴi ɗe jarna mawɓe tawɓe ɓen halfini ngal ɗo duɗal e duɗi luttuɗe ɗen fof ɓeɗo geɗal ɓe maɓɓe fiyoɓe andino nde ɗo alqur'anare tawde noon ko andugol maɓɓe ɓural ko woni kon e hunjagol alqur'an defiɓe ɗum ɗon tawde sertugol e geɗal ma mo jibinɗa detta mo junna goɗɗo woɓɓe ko leyɗele ittata adda ɗum na hunde nemiɗe e tiesite kadi woɓɓe hara moye gon ɗuuɗa hara financement ji no e muɗum
pay ko hino wullito tuma ardawo mi hootay wallahi ko muñal janal onti wawata accitirde ɓeeɗo geɗal ɓe wawa wonde e ɗiɗo internaji sabu andugol natija ko woni kon e muɗum tawde noon si a daari muusedi ko pay kon ko wonni kon hande a darali nafoore ko koɓoyta koye janggo a accitata ɓiɓɓe ɓe ɓeya ko ɗum yoga e yimoɓe inni la tandamanna ala subyani in duribu faddarbu yafna wa yabqa al-ilmu wal adabu wota suno ko geɗal ɓe maɓen soñjoto mo ka duɗe ka daraji ɓe piye ɓe wullito piiji ɓoyhino toon kanko ko dar bo mo addi kono na ɗum ɗon to woni toon woni sabuna ɗum ɗon fof ko lannay ɗum ko heddoto hande kadi ko gandal ngal e needi ni en tori yo Allah ɓeydan ɓe gandal yo Allah ɓeydan ɓe needi haray ɓural janalno e hunjagol alqur'anul karim tawde noon mawɗo etiɗo ha pay ko ɗum hunji alqur'anul karim yo andu allahu teddinay mo yawmul qiyama hande ɓeɗo eno teddinede ɗo haray mo ɓeeno welti si ɓiɗɗo mum jantama ɗo mo jeeya hunjiɗo alqur'anul karim haray kanko mo welti mawɗo no welti ɗum ko noon Allah tagiri yimɓe ɓen la shakka wona ɗum ɓe addiri ɓe ɗo kono no welti ko honno wi'u ɗum teddungal ngal Allah teddinta goɗɗo yawmul qiyama ka annan fof mawɓidira neɗɗo hunjiɗo nodde mawɓe makko ɓen nodde ɓe teddine jonji e cuɗareji e kufuneji ɗi tawata jalbeji majji on hino woywa jalbeɗi ɗe ɗo mana ngeɗo nangue ma hino ɓuuri ɗum wallahi ko teddungal janal ala ko ɓuuri ɗum ɗo e teddungal amma kanko hunjiɗo alqur'anul karim o ko Allah teddintamo kon sifa mum ala ko ɗum waɗi haray ɗen weltano mawɓe ɗe jarnaɓe ɗen courage kadi yimɓe luttuɓe haray kamɓe talibaɓe kadi ɗe wakkilaɓe yoɓe ɓeydu tinnade ɓe anda keye mo ɓe heeɓi on ɗo hay goto hewtota ko ɓe si wona gonko tawata neɗɗanke kadi heeɓi sifa ɗum ɗo ma o wurni ɗum ɗo ko ɗo waɗi Allah subhanahu wa taala ɓawo jippini baba adam o inni ɓe jippe ka leydi iblis ari sowon sinniɓe ha tawi ko maɓe waka kam ka aljanna ɓe ara ka leydi ɗo ko laawol goto ɗo holli ɓe ngol ɓe rewata fiyo ɓe ardu ka aljanna o inni fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ila akhir al-ayat. Abdullah bin Abbas turjuman al-Quran bimaki تضمن الله سبحانه وتعالى من قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الله سبحانه وتعالى دتني كلا جنب القرآن الكريم وقول تلك تقولكم عند الميلة بيجي دي لتوتا على مجر برند دينو بيجي وانما أمجتاك عدنا كلا خرجت أمال كستاك بل ونك أمال تلونتا turi be sukano men ɗo walla woɗɓe e ɓen ɓe Allah ko ɗettani garanti ɗum ɗon ɗe moƴƴere kadi ko mawɓe maɓɓe ɓe haani ko heɓude Allah ko junna ɓe ɗum woni holtinede jonji e cuɗariji labaɗi yeeso aduna fo yawmul qiyama wallahi ko nema hay ɗum imamu Shatibi ɓe janti ka deftere maɓɓe Hirzul Aman ka ɓe jantoto ka muqaddima maɓɓe fi yewtugol ɓural alquran wondema ko khayru jalisi la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula ɓaɗi ɗon haaɓe maki hey ko ayi wonɓe jangude alquran ko enen yewta e sukaɓe fa ya ayyuha alqari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima ملابس أنوار من التاج والحلى بماك فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا أو مفصلا فنسل بماك بإمام الشاطبي كمقدم مقبله وأي ولد جنب القرآن من جود فامة كل ترند بماك مو بما بين no mari ɓural sabu ko ko hunjiɗa alqur'anul karim Allah holtinayi ɓe cuɗari tawani cuɗari ko annora haji sonno toon man hafida alqur'an wa amila bihi ulbisa
albasahu Allah subhanahu wa ta'ala libasan min nur kan ko be nginni wonde ma hare on alnora do mo jabbe buri nange be wadane kadi maaje wal dum woni kufune mo tawata ko holle teddungal mabbe lan be ni amma biddo hunji do ngal qur'ana on non ko be woni yimbe Allah be nela ma ko Allah no mari yimbe be ngure be ni nela ko be woni yimbe Allah be nela sallallahu alaihi wasallam naki ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuh ko be woni ahlul qur'an ko be janguɓe alquran be faami be gollitir ko woni ko e nder mayre ko ɗum waɗi haray ɓe waɗa tambino ta goto haray no ɓe makiri nonde yo mawɓe ɓen tambito sukaɓe ɓen hara oɗo alqur'anul karim o ɓori raali ɓe koko ɓe yangi duuɓi kanmo ko ɓe yangoti e maɓɓe duuɓi wono ɓe holliri en noon ko hunde mettude heɓugol kamɓe tigi ɓe tampi e mo moƴƴa ɓay janngugol na hunde hoyde wallah janngugol wona hunde hoyde kono Allah azza wa jalla newini ɗum si tawi neɗɗo naatani ɗum wala kad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir ko ɗum yoga e salafe ɓe maaki hal min talibi ilmin fa yu'anu alayh yalli no woodi taalibaɗo ɗaɓɓo o gandal o wallite e dow ɗum ɗo Allah newinay ay yassara tilawata wa yassara fahma wa yassara al amala bih haray koye ɓe tambito ɓeɗo so ɓe hooti hara ɓe wallitoto ɓe ɗum ɗo ñiiɓa ɓe ɓeydana ɓe kadi faamugol oɗo alquran ɓay ko ɗuni garadon ɓe faama ko woni kon toon ɓe gollitira ɓay tigi tigi ahlul qur'an ko on neɗɗo mo andanɗa o jangi qur'an o faami o gollitiri o haaɗi ka qur'an haaɗini mo ɗon kono si o jangi tawi o gollitirani haray sara alqur'anu hujjatan alayhi wono leeɗa ɗo makiri ɗum alqur'anu hujjatun laka aw alayka yo Allah dandu en danda kala jango alqur'anul karim tawde non bal o jannide kono tawi wona fi Allah o jangiri o gollitirali kadi ko woni kon ton inchallahu ta'ala ɓeɗo Allah dandayɓe ɗum ɗo yo Allah danduɓe danda talibaɓe dandan e fof meɗen haray ɗen toroɓe yoɓe ɓeydu muññade yoɓe ɓeydu jogitade alqur'an on ɓe anda ɓe heeɓi keye koydite kon hoore manangu haray taɓe ndaaru aduna taɓe ndaaru sukaɓe ɗimmo maɓɓe jogiiɓe otoje ma iPhone ji ma jogiiɓe piiji goɗɗi goo wallahi Allah azza wa jalla no janti wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kathira haray ko ɓe junna kon heɓota ko hay goto hewtay ɗo ɓe hekka golgole sona heɓ ko sifa ɗum ɗo fet ko lutti kon fof ko inde ko haala haray mi darotowa ɗo wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhan Rabbi Asyatana Ujaya Pada Kumputi Tentu Allah Katurendi Hari Bawani Jam Dan Kamu Babeto Udah Kumputi Tidak terdekat di Edo Wanda Ko Udah Ko Nutugol Juga Almu Be Kunji Be Be Wanda Syekh Ibrahim Be Janga Juga Ayi Nyawala Kolang Nikadi Nyawal Jo Janji yang boleh pada Al-Quran. Rasa Ibrahim berkata di lokal lokal untuk diperbuat. Kalau pagi insyaAllah hari ini jangan kali mereka mengkorban yang dua bulan doh seni dan yang Ustaz Umar Jallo hari ini takkan yang doh kali makan Ustaz Sa'id Jallo hari ini ada kuasa mengajar yang mengkorban. Hari Syekh Ibrahim Bismillah dia dimurong hari menunjukkan komputer insyaAllah jadi jazakumullahu khairan hari wajib ko Maryam Jallo wala Muhammad Wuri Jallo tahu dua ekor dua lemur sebagai ini begondi dah Maryam Jallo mana begondi dah Jallo Alfa Umar Jallo untuk Fatul Zahra apa wo hatta bejodo bejodo na do gel jata ho insyaAllah mikro Muhammad Wuri Jallo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. حسبك. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. نعم هاي محمد ورجاله بانتو إدر كجام كراوكم آية جنم أجام كيو آية لون كالله بينهم خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هايكو قومت وندو فيها أبدا وفصل من أمات نجيم مغان بطمع نما ñawore makko nden wondude addugol baytuwol ko tawata karama ko ɓen yewti fi makko e deftere Tuhfatul Atfal. إنهم أمد لهم كلمة خالدين فيها أبدا أمد فصلوا له نور ما كنت وقول نور الدنيا. نعم شكرا. jam imam jangola rokono modu modu wada wala ko na wala bindi ngol al-qasr. shukran. na haray cerno nyangol be make o matudo Tuhfatul Atfal jarbe ko deftere mabbe Tuhfatul Atfal wa jaiz madu wa qasr nufusi kullu bid'ati wa hadha al-mufassal. barakallahu fik jazakallahu khairan. Mariam Diallo. Naam, Hajja Mariam Diallo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه